Kohomen ko para bayid hav Jesus Christ. Aga gospel medang ngiyos ngau, a gospel juga Matthews, kalau naga bakat ndriyo ngiyos ngau. Ujisu udon bidar renggard barki sendran jengo ki renggard barki apostol jengo hakatain Caesarea Philippi. Kasnong Caesarea Philippi kalong kasnong jongi jendil. Kasnong katain Caesarea Philippi kalong kasnong kalong katain jongi jendil. Kabamod don bon ki brio ki ba mane ya ki blade how don bon ki brio ki ba mane ya ki blade how wadha ka to ga jakkan enda kila poi hangtam uji sula killi ya ki sinran ki apostol jungu kabe ki jinkili ula killi ki brio ki ong ba ukun ubrio udai uwe uji su ko ban tip ba ki brio ki ong kumno ba uji su udai mano lamar Bongot ki beri kimpat ngait ba ujisu udai umesaya udai ukunu blay ujis ulait keleng haka tain ba per haka snong ba per ujisu ulait ujisu u ialap ya ka gospel ujisu pin ko eke bapang ujisu ulai bun telege kampala katsa ba ujisu ulait ujisu ulas tang ban le bun telege kampala henry wadla katoro wadla lada ujisu ulai yakine ki kampala baro Kibriu kimpat ngait ba ujisu udai umasaya ujisu udai ukunu blay ujisu udai udong penim jong kaparte kibriu kalam ngait kimpat pediang ya ujisu ukun ublay te ujisu ugoban tip kibriu ki on kumno sapang jongo te ula kili ya ki apostol bar kai ke jawab kila ai kila ong kila jawab don't give a ong Yohanes Baptist don't give a ong pamelong u Yohanes Baptist u Herod ru ulangait ba ujisu udai u Yohanes Baptist u Herod ula penyap ya u Yohanes Baptist henry ulangait u Yohanes Baptist ula ibiyang ula wan pai biyang te ujisu udai u Yohanes Baptist u Herod ulangait kumba u Herod ulangait kibai par kibri bon kibri ru kilangait ba ujisu udai u Yohanes Baptist ba don kiba ong ba ujisu udai u Elijah ba bon kibri kilangait ba Elijah ula wan pai biyang Elijah ulawan pai biang ba don ki bangait ba ujis udai u Jeremia danai ubay naki nongya tulapa omdon ba ong ba ujisu udai u Messiah omdon ba ong na preng ki bri baro omdon ba ong ba ujisu udai u kono blay udai u Messiah udai u nong penim jong par thai ujisu ulawan ban penim yangi omdon ba ngait dei ujisu la khille yaki apostol jongo ujisu la khille yaki apostol jongo pe part pi ong kumno ngalong ubay Hato pirupi ong bang ngalong ngadai u Yohanes Baptist hato pirupi ong bang ngadai u Elijah danai u Jeremia danai uwei na kinongya tulepa pi part pi ong kumno namar pi budianga katsabang ngalait pi budianga pi iyait nadin jonga pi yos ngoye ke jingi khai jonga pi yoye ye ke kampala ba kharao baro bangale ha ke jingi jong ki briu pi budianga barabor ban la ke sngi pi part pi ong kumno hato pi pediang niyam hato pi ngait niyam uji sula kili yaki apostol jongo but u Petrus u Simon ula jubab kumno ula ong melong u Chris u kuno blay ba im ula eng but ula ong melong u Chris u kuno blay ba im komun ka para ba it henda uji su ula yos ba u Petrus ula ong u Simon ula ong ba uji su udai u Chris ukunu play ba im ujisu kumno ya u Petrus suk mapi ko Simon kun ujona namar omdei ubriu ubalapin pau happy yakane henry ukpa jonga ubaha beneng kamun dap daga bor jonga mensim bakhoid lane ublei ulapas ya wakish kor jonga Petrus u Simon ban ong ujisu unei udei ukun jonga unei udei ukunu blay unei udei Messiah urong penim jonga parthei leze ublay wala pas yaw hakish kor dab daga bor jonga men simba khoid u Simon ula ong ula juba minda enda u Simon ula ong ba ujis udei u Chris ukun ublay ba im ujis ula leng kumno ujis ula penkelai ke karteng jonga Simon angneng yos maka gospel ujis ula penkelai ke karteng jonga Simon bad u kumno pilong u Petrus ujis ula kot ya u Petrus haka ketin jungu Jisu Aramaik ujisu la kot ya u Simon Kefa ujisu la kot ya u Petrus Kefa kapamut ayu mausiang
Kefas dan Kefa kamut mausian uji sulapen kala ke kerteng jongo Petrus barkum juru uji sulapen kala ya ke jingim jong u Petrus baru Jisu ula ai u Petrus kabe ke kameram kabakarau namar u Petrus ula ngates kem ba uji su udai u Mesaya uji su udai u kono blai udang penim jong kapate kamun ke para ba in how Jesus Christ langba ke gospel minta gasngi uji surang kili ia pi bat yanga uji surang kili yangi ibai pi pat pi ong ngalong uway. Ujisu kili yangi ibai ngalong uway. Hato ngila pediang ni yam ya ujisu kum umasaya kum unong penim jong keperthai. Rada kibru ki kili iapi. Ujisu uday ayu. Ujisu uday mano haga jingim jongpi. Hato ngi laniaman ong ujisu uday umasaya ukono blay. Point ngi barong ngila pediang ya ujisu. Ngi barong ngi ngates kemba ujisu uday umasaya. Henry hagenegi ngiru hagenegi ngibaro ngiyos ngo hagenegi juk bamenda ngiyos ngo don bon gon ki bariu ki bom pediang ya ujisu kum Mesaya don bon gon ki bariu ki bom pat pediang ya ujisu kum ukono blay kum unong penim jog perthai kito ki pediang ya ujisu kum Mesaya kito ki pediang ya ujisu kum unong penim jog perthai ujisu sepen kala ya ke jingim chongki ujisu sepen kala ya ke jingim chongki ujisu un sekarhu gerdoy ya ki ibai komen ka para ba Gideban keli alada midagas ngi barong ngi nged bau jis udai Mesaya ngi barong ngi pla bau jis udai ukono blay hato ngi pla ya kene tang daka sindur jongi tang daka sindur lane hato ngi pla ya kene ke jingait adu ke donut hato abang iban hakmad ublay bandu wai hakmad jis bandu wai hato ngi pla ya kene ke jingai jongi nadu ke donut daka jingai ke bakra hato ngi ong neyam hoid ujis udai Mesaya ukono blay Jisu lawan hakane ke perteban penimianga pad pelait yanga hatungi ibai iphanayam nadu ke donot omde tang da ke sindur radangi eat shaya Jisu nadu ke mensim nadu ke donot ngin plai kana ke jingait nadu ke donot bad ngi barong ini pediang cibon ke jingur ku jungu trai halor jongi ibai te ngide ban khliya lade hato ngi ong ba Jisu udai Mesaya hato ngi ong ba Jisu udai ukono blai ba im nadu ke donot Lane hatongi ong kumne namar ngilayos o kikime kikpanjungi gila hikayangi lana ki nawi kayjungi ki hikayangi lana ki father ki sister ki hikayangi ba Jisu udai Mesaya Jisu udai ukono blai Jisu udai nong penim jong keperthai Jisu lawan ban penim yangi ngi plangi nged kane namar ngilayos ko na kibei namar ngilayos ko na kibei ngirungi ong mindagasngi lane hatongi pla hatongi ong ba Jisu udai Mesaya ukono blai unong penim jong keperthai unong pen kia jonga namar ngala yoma shishaya Jisu haga jingim jonga hatongi pla kene namar ngi ibai pe ngala yoma shisha tengide ban khleiru yelade hatongale yoma shishane yam ya Jisu haga jingim jongi hatongi la yoma ya Jisu midagas ngi ngelaman man shimida kene ke mas bakoi ngi barang gedang song hakamadu Jisu ron shisha hakamad jongi Jisu kwa ban yoi magibaro ngi yomad ya Jisu kam kerpang habang iban ban pediang ya ke communion agapor communion ngi pediang ya Jisu ngi pediang ya ke met barkas nam jong Jisu hapagodor jongi habang iban ban pediang ya Jisu hapagodor jongi ibai hatongi ngeit neyam ude Jisu nadang pediang ya ke met barkas nam jong utrai hapagodor jonga Jisu ulawan shisha hapagodor nane hatongi shuwan kelam das motu bang ngadang pediang ya kamet bargas nam jeng utrai hatongi ban pediang ya Jisu radangi ban baladangi pediang ya Jisu kelam daga jing ngotu Jisu sus ngosi te mindagas ni kon ko parlang bagan gospel Jisu udang keli yangi ibai pi pan pi okumno ngalong uwei haka jingim jompi hato pala pediang shishane yam yanga kum Mesaya kum ukun ublei baim kum Mesaya kum unong penim jongpi kum unong pen kia jongpi hato pala pediang ni yang Jisu rang kili yang ibai kai ke jawab bangin ai au Jisu mindagas ni habau Jisu uban habau Jisu kat bau Jisu rang kili yang minda kai ke jawab bangin ai au Jisu hato ngil lani man ong nadu ke mensim nadu ke donut dap nak bor jeng mensim bapoi hoi ko trai hoi Jisu melong ukun blai melong Mesaya ngang head scam na pediang yame Radangi ong pediang yame kotrai kum ukono blai kum Mesaya gideban kongu ya baro ke jengi kai jungu Jisu gideban id ya Jisu nadu ke mensim nadu ke donut bani kie baro jongar ke pertai
Radangi ibai ngi ong hoit nga pediang ya ukris kum Mesaya kum unong penim jong keperthei kum ukun uble gidiban kongu kat kaba ujisu hi kayangi aka gospel barang ioi bun telagi jingi kai jong jisu ujisun ayangi bun telagi hukum hatongi kongu yaketogi jingi kai jong jisu aka jingim jongi hatongi pediang ngi jingi kai jong jisu aka jingim jongi nginum kongu yak jingi kai jong jisu aka jingim jongi ladang ngimpat pediang ya ujisu ku mukunu boleh ku Mesaya lene tang ladang ngilap pediang ya ujisu la tang ladang ngi plan tang dak sindur omdai nadu ko donut nginum kongu yang kene jingi kai jong jisu baro haga jingim jongi kamun ka paraba id hau jisu Christ haga nege mas bakoit tongen kerpadi ya ujisu bani arab yang ibai bagi baro ngin pediang ya ujisu kum ukun uble kum unong penim jong keperthei ku Mesaya Warkum juru tungan kerpadi utrai ban yarap yang ibai bagi baro ngin pediang ya bahar ke jingi kai jong jisu haga jingim jongi radangi pediang ke jingi kai jong jisu radangi pediang ya ujisu kum Mesaya kum kono blai ujisu sepen kala ya ka jingim jongi ibai berkat ke bangi pan utrai kat ke bangi pan ujisu unsa ai yang ibai te sarsina kana kemas bokoid tungan kelia ledem hato ngala pediang shishaniyam ya ujisu kum Mesaya kum ukono blai kum unong penim jong keperthei nadu ka mensim nadu ko donot lane hato ngisu pla tang dak sindur hato ngirungi ong ba ujisu udai Mesaya namar ngila ios ona kiwe namar ngila ios ona kiwe omdei namar ngala ioma shisha ya ujisu haka jingim jonga Rangim part ioma shisha ya ujisu haka jingim jongi haka nege mas bukoid togan kerpadi u banyarap yang ibai bangin ioma shisha ya ujisu haka jingim jongi bangin ioi shisha ya ujisu haka jingim jongi kenamba ibarang ngi pediang ya jingkur ko jongu trai halor jongi ibai Tunggu duai naga benda kene baro kat bangi shimenda ya nege mas bukoid eni yaro ya ujisu Christ Amen.